Poliglotski način, učite se več jezikov hkrati. Tema lekcije, kuhinjski pripomočki. Kuhinjska tehtnica. A kitchen scale. La báscula de cocina. La balance de cuisine. Die Küchenwaage. Kuhinjski kasovnik. A kitchen timer. El temporizador de cocina. Le minuteur de cuisine. Der Küchentimer. Kuhinjski termometer. A kitchen thermometer. El termómetro de cocina. Le thermomètre de cuisine. Das Küchenthermometer. Lijak. A funnel. El embudo. L'entonnoir. Der Trichter. Stiskalnica za česen. A garlic press. El prensador de ajo. Le pressail. Die Knoblauchpresse. Ozemalnik citrusov. A citrus juicer. El exprimidor de cítricos. Le presse-agrumes. Die Zitruspresse. Tlačilka za krompir. A potato masher. El prensador de patatas. Le presse-purée. Der Kartoffelstampfer. Rezalnik za pico. A pizza cutter. El cortador de pizza. La roulette à pizza. Der Pizzaschneider. Kuhinjske skarje. Kitchen shears. Las tijeras de cocina. Les ciseaux de cuisine. Die Küchenschere. Copič za pecivo. A pastry brush. La brocha de repostería. Le pinceau à pâtisserie.
Der Backpinsel. Mreza za ohlajanje. A cooling rack. La rejilla de enfriamiento. La grille de refroidissement. Das Abkühlgitter. Podstavek za lonec. A trivet. El salvamanteles. Le dessous de plat. Der Untersetzer. Odpiralec kozarcev. A jar opener. El abridor de tarros. L'ouvre-bocal. Der Glasöffner. Modev za led. An ice cube tray. La cubitera. Le bac à glaçons. Die Eiswürfelform. Strgalo za testo. A dough. La rasqueta de masa. La corne à pâte. Der Teigschaber. Sito za moko. A flour sifter. El tamiz de harina. Le tamis à farine. Das Mehlsieb. Papir za peko. Parchment paper. El papel de horno. Le papier sulfurisé. Das Backpapier. Pekovske kosarice. Baking cups. Los moldes de hornear. Les caissettes de cuisson. Die Backförmchen. Kosarice za cupcake. Cupcake liners. Las cápsulas para cupcakes. Les caissettes à cupcake. Die Cupcake-Förmchen. Zobotrebci. Toothpicks. Los palillos. Les cure-dents. Die Zahnstocher. Lesena nabodala.
Wooden skewers. Las brochetas de madera. Les brochettes en bois. Die Holzspieße. Kuhinska vrvica. Kitchen twine. El hilo de cocina. La ficelle de cuisine. Das Küchengarn. Sirarska gaza. Cheesecloth. La estameña. L'étamine. Das Käsetuch. Dresirna vricka. A piping bag. La manga pastelera. La poche à douille. Der Spritzbeutel. Strgalnik. A grater. El rallador. La râpe. Die Reibe. Metlica. A whisk. El batidor. Le fouet. Der Schneebesen. Valjar. A rolling pin. El rodillo. Le rouleau à pâtisserie. Das Nudelholz. Merilna skodelica. A measuring cup. La taza medidora. Le verre doseur. Der Messbecher. Merilna žlica. A measuring spoon. La cuchara medidora. La cuillère doseuse. Der Messlöffel. Na Flashcards Luna je na voljo več kot 180 tematskih kompletov, 6 pa se lahko učite več jezikov hkrati v katerikoli kombinaciji, ki jo izberete. Skenirajte QR kodo, odprite ta komplet in sestavite svojo kombinacijo jezikov.